Omukatauni ka Kihumuro akomugombora ya Kakasa mu district ya Kitagwenda niho hari kushangwa abakazi 13 abashaziremu kwegitira hansi y'ekibiina kyabo ekya Katoma Parish Women Entrepreneurs B Association kora emirimo yabo. Aba nibebemberwa Sikovia k'obusinge kandi mwombi bari kuhesa n'ebyakare birumwe nyabya hamwe n'ebindi bikubaretera entasi. Turkebibo, turkendiro, turkenganda, ntunogora okunogoro kwabire kwabuzire omukazi wa hati abana ba hati ocho bagamba atenyunge kane tahamizi umwana atakumanya nyungu nesaki so twagamba twine gara ebyo buhangwa byite byakare okongera hakuhese byakare abantu bakorana za pad zo kuyambaho abishiki abari ku rugo maka gatari kwebasa abo kutandika gukora ibintu byabo. Sikovia nagamba ngo bakatunga miliyoni 1 ku rugo musako y'emyoga eyi bari kwete ya Kitagwenda Women Entrepreneurs sako. Twarga hamyoga twarga habyengaro katorebere bya twabikora akasente kitwakihamu twineho nabiko yohoze twagora akoma kusaki ebinyobwa nakon katoretere ntasya ya harubazu omukazi wacu tomu mwana we yetu bacumbingera school fees apana icyo tukihiro oyihireho abakazi aba hariho n'abandi bashaziremu kwisa wine kandi shazireho akataro mu ruburenge bw'izoba bakushanga umuri kabujogera abo kutandika project yabo bakatunga miliyoni 3 ku rugo musako ey'emyoga y'ibari kweta Kitagwenda Women Entrepreneurs bito kwera kutunguuka no kubeesiimisa munonga. Twisa wine ejo mbitoke bitu byo kurya bya buri kiro ebinyankore twisa nanasi zaitu hati zikafune mugasobundi kosange msirezundi reme nanasi kunkobwa hati ntuzuronda kifuba kubantu tuzendesa hayo na tukuzikoze sana n'ibitoke emyogo mu twahwereirwe tukaba tine sente zo kubasa kukozesa ebintu ebyo tutakwemarira kunga twafunire sente twafuna sente zo kubasa kukozesa kugura ebitoke tukafuna miliyoni 3 kubanza then phase ya kabiri niyo twafunire miliyoni 5. Aba bahereze no kutunga urusaku rwo mu kitongore cya UNBS kandi hatano bajuguzo mu ruburikatare kona bitebi byona nahabwa sente z'emyoga okwe gito myoga na munonga niza kwegamba ho nyo nko muntu nyowe ngatura ndiyo mukaza gukora konko mukora kwanje nturante ine capital yo kubasa kukozesa nyine biteka byanje bingi nyine birota byanje bingi byo kubasa gukora konka habwe ensonga ya sente nganta kubasa kubishikiriza konga emyoga kiyizire nyewe nko muntu ngafune sente eji business ngatura nkujegomba nkwenda ngunanye njikore konga nganta kujibasa bwa sente kena fune sente ezo na joininga group page natandika na college business eji azabanga nstin ate cyo mudisa murungi hize myoga kayizire myoga nite twasanga twine group zabiko yehoze na nezikore byemko hati twagamba ngo nutiteko kwekwata nitwe myoga tereze sente nkabari twaye kwatanga group ibye mikono ntibikora nkaburizo twazayo batereza sente ahina bire ni ha sente ezo wezana nyinkana abo muntu natandika kugira ubwambiro mbantu nango muntu wabo otine sente no kubo mwebembezi imbere afokere no mwebembezi ahubwo kugira ngo nyine sente wakireba. Emyoga ikatandikwaho government n'ishigenderwa cyo kurwanisa obucweka 68 harigana bw'abantu okuruga mu korenda yonka hamwe no mu kuhangaho emirimo okurabira emyoga 18 okurugerera hari yaba obucweka 68 harigana bariyo no baburugamo weno nkanye nsima Museveni umurimo gwakozere na staff ye kureba nanye ndiaha nanye nintunga kasente nanye ninkanku banstamera hani nkusibaho nko mukeyikuru nanye nguzamwa kasente nanye nsemerwa ngura kasabuni ngura konyo nsima Museveni isiko muntu wa hansi kandi mukeyikuru imyaka yanje Rita arinitwa rukorra bakazaba yatugambira ngo abatu bobonka bakwesimisa sente z'emyoga bituza association zona shanjunitani ziri hansi ya sako ya Women Entrepreneurs. Itwenka bebembeza ba sako of course nite tukatekaho strategies zitu zo kuranga sako yitu yagendo misho kandi yaganyira omucyaro wa hansi
nk'uko cyatandike kugira ngo bine kusevinga nituba following turakwenye niba savinga government ekatereza obutabo yaba very good tool nituzaye tureba mu butabo umwe tureba kuba kusevinga tura individual kuba kusevinga and at the same time mu association no kuba gukora ki ukuba kusevinga okoresa kurungi sente z'emyogo kurugerera hari Rita ciyambere sako yabo kandi nemwe muzayongirweho miliyoni 20. twine share capital iri kwingana miliyoni 14 twine sente twatungire nka seed capital kurwo mu government miliyoni 50 twine savings z'abantu ezo nizinduka buri joba abo kuba arabakora ona weekly basis bakusavinga nitwe batomwezi gwaho bakiza bakawuzuringa bakaza kuzinvestinga mu bintu byabo. Rita naterera abantu muranga bakubasa kuba bariyo kwe batine sako z'emyoga zibegitiremo okurebeka ngo bazamo bagumize ngo abantu bona bariyo musako z'emyoga bariyo nibebingiraho cyumwe bworo. Gasha kwa Timothy Mushabe.